Text line tayo nga nagabos sa Balasyo taaw. Awan kuman mamaliw ket kuata Don kanuman sa dinuman day di arapa ako Baituret na tupay ngata ngakan ken bisungin Nududugan tandun at wan Agin intudak lang siyak tupay nga takip ipatek mo Nung ubantun amin ang buko Bing Rodrigo man nga rawat palang Di ka dito Natibo mo ket uban Saan yan? Sige basta Bing Rodrigo style Bing Rodrigo Ket itanto Kasublianan Di paspasama ka Nagidi naglapasan ta Sa diwa at tantong adwa Paripiri untuken ka Baby akariken ka Asiksik alayan ti patek ko Urayin tun Uraw tun Buko Okay, ket kuman nga ag-request sonata nga ikablao ko kinibagat ko nga nasing palaunay kada kami nga pamilya ta sonata nga naparuan kas makitam from Wild Max Allison kaso nakanta mi to tayin kapsat. Okay? Hindi naglabasan ta sa liwan tatuadwan Iparipiri kuntuken ka Day di akariken ka Asiksikan lang ang di ipatek ko Urayin tun, uraw tun, buokon Urayin tun, uraw tun, buokon Kaso itatang ka na panawan karo bagat awanan ti porotibuknan ta balasang pailaeng green, blonde, yellow, red, orange, iti color ti buok. Oray no 80 years old ko makita mo ko na violet, blonde. Blonde, kung ano 16 nung nakatalikot. Siyempre, di buok ti makikita. Intun sumangon na 50. Tatay ka pa, iko nga iko. Nga road, kapsat Wild Max, Allison, okay, we're sorry for that. Nalpas nga nakatatatayon. Kat, tagitipit ito mga pangablaw. Ito yung pangalayo karuba, pa ikataman si Magellan. Ito yung nagkiddaw nga karube, Lorenzo Solis, iti Proxieta Belvarte, Santiago City. Kaya pakirit nyo man ni Mario Piniera. Tama na mga gilinis tilugan na. Good afternoon, Kengka, brother Mario Piniera, iti General Aguinaldo, Ramon Isabella, when Poetis Power Incorporated. What? Asawa ni kabsat nga Josephine, daita. Dagita, iti first nga nakakompleto iti album ta kompleto da dagita. Aya. What? Nang pwede pang merinda, ito di malagay. Ay, wow.
Uwan. Kitam tadal-dalos ang malugan, tabakano nakalukat titawan na. Basta di nagdalos niya, Max, sige, pusitsit, nakalukat gayam titawan, nabasa di nagtilugan. Magandang hapon, sir. Pabati po. Yung asawa ko na mahal ko. Wow. Si Ronilyn Alanzalon. Yan. Dito sa San Andres, Santiago. Good afternoon sa lahat ng mga taga San Andres. Sa Rizal. Nagmayat man dyan. Anak ko na. Sige. Well, nagmayat man dyan markading ko. Tipa nagkantaon, nagliday ng buhay. Ang mga kapalagit. Naman. Yung nga kanta. Siguro na. Ano pasol ko ka de? 7 inches. Pagal daw yung kuya, pabati man dyan ako. Advance birthday. Nga ni Duterte. Tinag-text Papa Mark. Duterte na agad ng ano Magam si Duterte. Karon, we would like to give you our last piece for our second set, and we will be back with more songs. Apo, kat, ana. Okay, baan pala tatapog to? Sige nga, Roden, dito yan. Dito iti papugtuan may nga sunatan, siya rin lang nga dito itan, de papugtuan ta dito yan, nga sunatan. So, iruar yun na po tayo kita cellphone nyo. And, isaga na yun. With the title of the piece and your name, your age, and your address, i-text yun lang nga po over official text line 0977-369-1552. And at the chance sa'yo po nga mga bakit isang agas at episode brought to you by Fodecado Production Incorporated nga masaragan sa Jaime Nanti Uno. Sige, ano binirok da? Actually, that's the international apo the FDDPI. So, orin no basit lang nga po nga katati pa kangabakan kata dapat maitid nga ragsak basit. Ayan na. Umuna apo nga sonata nga papugtomi kada kayo. Dahito yan. Paspasungatan paring nudunteng kangain ng nakairwaman bareng lang mo siya ket malagip mo pa'y tadi ka amalipatan labis sa Jackson nagbiyak bewat kadet na tama sa besaunan at may sakit masapul ka Diyak kumana tumawag and diyak kabaelang ka masapul ka Ata ka din na niya yun? Kaya sana nagbiyak noon ka din na tama sapul ka
kurang na po datay itsungsung batyo although nagkaduti medyo lang dumkat. Ngaron may sabi nga sunata ta dati nag-request very special kuno na hello kab sa June and Balong request ko man dati sirok ti pandiling dedicated to my hubby Ronald madamang isunang blava ito'y Laundry Express washing comforters thank you. Apo dapat kas jay nagmayaman. Okay para kanyayo ket isalang nga rod kapayatan ti pa nagtuntun data labada nita kapsat Ronald isalang da kita murag nagtarakit bukis mo nagtaer ti takder mo nagtakel tapasels mo purpuran pa'y barukong mo kabut-buteng day tabarpas mo pati tirong nga pandakalisyan nunag na kanti kaatwan palyawan data pusturan Kaduan na babae. Katay ka ba? Ang pamaraw ka ron. Dahil tamat, cho abagin. Kaya ayuda permi. Ada na nga ba kan 18 years old? Ngayon man na yan. Akik tutmi, tilaing mo ng pili. Sinarak mo, tay babae. Anong perdit kinalalaki? Siro, ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba, kinakupin, agaw awir kapay tiupin. Aglansya, kinagsagat, agpisok kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Adong kanot pinaspasangit mo, inararang sampinanawan. Adapay, tinagsamal, na mapinga ikalaysan. Aring napay kat nadalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupang nakasarak sunat na batnang. Siro, ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba, kinagkupin, agaw awil kapay iupin. Aglansya, kinasagat, agpisot kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, entabagin pa'y tiyag palengke. Partit kaldin, Agugas, tinanganan, kanagsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbarte, kangem kelat ngagtaray ka, pulutan na kalding. At daytan, titudu, tasalapay kumawasada. siro, ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba, kinakupin, agaw awil kapay tiupin. Aglansya, kinagsagan, agpisok kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Siro, ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Ata na po, pipinustand na di Jaya Mixelaran, kag-plot na ti picturon, na kita lalakaitan. At ka nga, dito tuma, di Jaya ti garahe, agur-uray, ti eksanggot, tatamot, ti makita ti FTV, aglablaba, apo sa Jaya Hilo, Hawaii, aliman. Iti ka pipiling, daytat naganap mo, iti ka pipiling.